Anyang laki din! Hay! Salbag ti amin na salbag! Salbag tumanan inton madamdama! Inton rapay! Sagpanag! Aging kaal daw, sagrapi manayin! Salikide! Ay, apo nga, nabarbartak ka man na niya. Anya kamot nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitam ka di dayta. Gapoy ti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamot nga. Makauma adi ti kasta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kaya. Ay, nagadumanang nga ibagbagam. Oh. Ay, nukas talata na ka na yun nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni ti kasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipang-pangrunam to mo nga men, di ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngarap na na. Kasta una yung babaway, ngam talagang empay-paiso na, tipimanaw. Nagawid na ili da, nana. Yung togo na liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mo laang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Ay, Adal day taken ka, sapay la kuma, tano addan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan ti kinamanginom mo. ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichismusa na kay bagay ti day taking ka? Burloloy? Ne? Saan ka namas daw, pare? Amumot ang tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay makidi ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nyalaki din. Ano niya? Naragsakan. Tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na nga ron, pare. Sapay pa naglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Turyong. Saan apariko day ta paray? Iti day to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduri tayo, iigin no talaga kayat ko paray. Oray po tam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dayta ka man, pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalaki. Saan mo't apan ng ilas tao, ngam no bilang taklunan na. Ada mabuko ko apalay. Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbangak. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo, kin ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin dito ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panag ko ng kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga. Basa. Kaya't mo asawan, inyawin mo, unti bagbagam ang babae, pare. Ay, katuwi na. Apay, kapaw. Anya laki din. Talagang impay-pay sumada.
Ngam nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanan ama kaanos kang ka pare. Si kaki di mo pare. Kaslamla ko na nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Naku naglaang ah. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itaki at dan ni Basyang iti biyag ka oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali ken aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, saliki niya biyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din ti aramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manan? Ha? Naglamok lang nga rodan ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi ngay bagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno matsan aya. Naglamin lang nga rodan. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang nga rodan. Sakit lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yaman Sulnotan niya? Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam Montoryong. Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no saan alumsak. Ay, chismosaw. Nakangagamot iti dayta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi na ang tinagbadan ti balay mi katakwada. Nangag ko pagsarasalitaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yung talumsak. Nalabas. Wan, lumsak ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsak ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan daman ni Toriong. Salbag! Ay! Nukas tamlatan na ka na yun. Nasaysaya at pa panawan kan, Toryong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakas tamo? Awan lang nga rodan ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti among nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tin. Dahi taarason mo pa siya. Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagan. Nga laki ini. Namabartak ka. Kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igid. Ngam inton makaawid ka. Limsak mat. Ay, salit! Ay, pangasim mo ba siya? Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang la. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga ramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan. Inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari pare Toriong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo pare. Kasalada na unag pang panunuta ma. Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapen ni Basyang pare. Pinanawan na ka man ay. Saan pa'y magkidi Ang kanayo nga nga iso ti bagbagana.
Ayun. Pare, amangan mo't nga men, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawen. Arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaisonusan alumsag. Anya? Nakadamagan mo, itilayta mo parilando, may lumlumsa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti san amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro dahin. Sa lumsag pa lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Pare ko kung harap pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso tibiyag ko na ya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Anya laki din pare Toryo ngayon. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Pangaasim, mabasyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ang niya mo dati mo. Awan, di makaanus kan ka ako naktumad. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panawan. Ay, saan? Tsak lapat siya na ita, karing-kari. Nawayakan, nguminoming ka na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnan na yun alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare ko muna italimsan. Katuan! Oh. Imbes nga agsabol kay ti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na batin. Aha! Awan ti babaya makaanos kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pangpangrunam. Ay, anya laki ding. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka ba? Kung manatawa nito. Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na kanibas siyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na kay magbakaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpigsakin nga rutangiwa na. Naglamis lang aro dun ti panawan. Sakit igidan mo pati kanayon nga uminom. Papanan lang ay no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok itang. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirit alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo! Nay. Makapalag! Naimbang pa'y kanyang. Taurag ag-ice aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't wasawan, awan ba nan liba siyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tasigun itinangag ko sanitaan day di na minsan narami. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay, uray day tan arason. Ay, oras siyak mat anana. No kasya mat lang nga nagbatit lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titi kasya tao mo. Naglamin ti panawin ita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kasya nga wan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na, tawa ng bain. Anya ngay nga raw, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan da lang nga ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na tirason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na pa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakadagdag san ti parikot mau iti kastalangam.
kailiw ko ngaminan. Di ba siya, nana? Ha, apay talaga ka di asaan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na dyan? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga me, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Turyong. Ay, makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kanong amintikwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria ide anak kasingsing pat, pinanawan na ka gapulang iti kinamamartek mo. Ngamita, pinanawan na ka ni Basyang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinangi baga kanyak, ngam amin ang manwan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga min baliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ati rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, ti magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Kat basol mo mati namin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awid mo. Una Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta? Sana ya? Ay, si kaki di mo, pare. Makapasair mo, tinitirik na dahil nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man dito ita mapantagla ko. Da kayon ati mangbagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa ta iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mangbagkat. Syakmat aka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo ti awit mo. Tabagkatak mo tan ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamot aramidon ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. may bagnagsapan, ading jury. Ay, kastamot ka manong Jake. Anya ka diti masapul mo manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasya rin ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang ay buri iti chocolate? Ay, kukwaklat tadaytan manong. Ha? Ay, kuha, ginatang ko nga para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatag na uray ka. Ada ngamin kat kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikrik naking ka. Madlaw na bannog ka naglaba ah.
Eksakto ko mati chocolate aginatan ko para keng ka, meriendam. Ngam, inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na iso nga inibos nan. Yak kumakayat nga ito, ngam magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man tikabsat ko. Kas dyan na day dyan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatang iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni Manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita, inggatangan pa'y ni Manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabailang. Umay ka man dito Jure. Apay tatang. Mapanbualaan di sabay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Syakmanan ti baon niyo. Ni Manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon syak akanayo nan ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasit ti kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalis to ka numakan di saritado. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yung ti saba, tatang. Una yan anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwabulig asaba. Ay, makabanog nga tati sumang at ijabantay, tatang. Ure kan. Tsak tupay kabailan akanan ti kagudwabulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog, tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak iji kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti kasapulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango kat kabsat kumot ni Manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramidon na manaw. Nalangar. Urayag ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayag latan ni manang mo. Pumano kan? Ay,
Anya ngay day ta nakakarton nga awit mo, manong. Kik daytoy, para kinimanang mo. Mabalin ka diti dumawat, manong. Ay sus, dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko ken kuana. Ay, kakanakon ati para kanyak, manong. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbain mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka kung nagdakil mo tabagim. Anya? Ala, panawan nakman dito. Anya lagi din. Pasensya ka na. Napabainak ti kabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kasya nga ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangin. Iso nagalas ti kasya nga ugali na. Anyaman nga minan ti inaramid na. Saan mo ta para kinuha na ito? Cake. Ngam kayat na. Iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan kwa na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapuy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayulo. Ngam saan mo kumalatan a papabainan. Yak laheng kayat ama iruwam na ti kasya nga ugali na. Gaputan na galas. Aslag bibisi na kanayon. Nagdakil mo ti bagina. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasaok mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti san anasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay nanak. Saan mo ngamin arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka ngamin ang makaururay? Basta, kaya't kunti matay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta ngay bagbagam. Basta, kaya't kunti matay. Nanang, sa dino ti ani Jory, kadwaandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti panakaibabain na. Apay, asino tinagpabain? Ni ulo ananang, kasano ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madanaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Katno at lay kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na? Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang? Sikaman ti mga lokoy kan kwa na, tanusyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam timbagam, gumadda ka madgam dito yung kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidang timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y kat awan ti kabsat kon. Anya ti amok ngay, no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak karod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga.
Daytoy laeng manon ti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laeng kabasit ti kanak. Ken awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, unang. Agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay. Kita man kanyak abasit ti kankanan na. Aging ga itakot si baby agak pailaang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong tungpalan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pailaang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita. Isu dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka dataman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadaltan at takumat ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Isu nga urayam latan. Saan ani Ivory ti kasapulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Sika amot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para keng ka. Dakkel na di cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, asaan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatay. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga aramidak ita. Sangwon ka na sayaat, idinto a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jory. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam na da sa balipay nga intensyon mo kanyak. Suri laangan, ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam? Adon ti agaram kan kagaputakim mutong kan. Wan nga rod manang, kahit agyaman ak iti tulong mo ah. No saan agapukin ka, saan ak kumakimot tong. Maragsakanak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaam day ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anay! Nagsakit na yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kita amban kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Diyak to kaya to, nanang. Kastoy matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya, ta iso ti mangkadwakan ka dito'y. Mababain ako ni ti kasta nga aramidam.
Inawagak mata ni tay nanang. Sigurado pa umay day jayan. Agsikal man nanay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita, aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mang kadway ti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige nana, katagyaman na kiti pa ng kadwahi da asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy ka sakit yaganak. Sana ko man na nagpaspasikugin ka. Anay ko. Una ka matulong. Nagalas mo titig sa bagbagam. Kababain, nagatuti makangag. Uray pa yan doon ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos sa nakarkaro sumakit ta tiyan mo. Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute mo tanti ka anak ka. Saklutak man. Ay. Inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano ti rigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para saklutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga ko ti rigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa no matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakbakitak abalasang kasta? Ibagbagak laang ti rigat na. Jakmat kaya ti agbakbakat abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak di nakmapampansinan ay. Gapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti pa nagsasaong kanyak. Siyak matan ti pa basulang may ti panaganak mo. Idinto anagayatan ta mo tadwa. Kasla siyak laang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko laang matati sakit a marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San laang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti taddo mga agan anak ijay. Kat saan da mo ta pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan nabali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Amangan no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Amangan no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasdyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang palabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin, naamok la kumaakastoy tirigat ti aganak. Diyak kuma nagpaspasikogken ka. Kung kunanak din. Anya, madimot ang agpaiso da itang ibagbagana. Kababain tatang. Iso kay imbes nga si kaswag. Kat masursuro na kinkwana. Naawan ti ganas kong kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga minti aganak mo. Iso nga agawid kan. Tamapan mo awiran di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang. Kat napananangay. Dakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Gapo ka dagiti imbagbagak iti ospital nanang. Samba nga may na nasaya at dagiti imbagbagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Gapo iti sakit ang marikrik na.
Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kan kuana, ta si kamot tinakabasol. Uy, nanang, nagkidawak mo tan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamot papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga rod tinagam ko kadagatin sa usawang mo. Iso nga rod nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawa kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamot tan Dakkel magaya mo yung taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko kan ka. Ay, uwin mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti agaw awer. Aglabla ba? Ay kat pasarun man yun ani baby. Ha? Tap no maminsan ti panagrigat ako nada pare. Ah, saanan pare? Huston ti may isa nga anak mi. Apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Uwan pare. Amang ano pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay kalbit ka kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamot tan lakay. Anyan ti problema maya. Dakkel ni baby. Oh, igat din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakkelan ni baby. Ngam aging gaita, di nakmatan pagan Kaputadyak kayat nga agsikog ka. Mailiw akon lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manin, sakto manin ti papasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan Nagpintas talaga to'y kaanak manang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manan? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Adda nga rod asawam, mabalin ka dimot asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manan. Ne, apayan manang. Anya di mapaspasamak kan ka. Adan samat na kan ko naikontra iti dyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan anakaskas daaw no aginaw ka manang. Taadamot asawam. Kinunam asaan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matam mo agsikugak nanang. Naminsan lang mo't nga dahi naramid mi ngam nagsikugak mat manan. Kat normal at adakit nga ron asawam. Nuapay kat nga mina nagrigat ti aganak Sana bale, basta inton dumakil lagi ti anak, kat nasingpot da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day tati nasakit. Sa bagay mo't kit di Kas kumakandalya nga anak yaw, kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemaan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwadag iti anak tayo.
masikog ka manin. Indon aganak ka, papasulan na manin ha. Jak maamo nga agsikuga. Aday amot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak kaya sa asawa no kastamad lang nga agwalakan o aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsingpet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas si kamot tinang pilit ka niya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. La- Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikot kong bulakan ka. Sikat ikalbit akalbit. Itataganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Iso atap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Lulay tati ko nam di iso. Ala, daras sa marunta ka na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti palang ibabain mo kanyak dito. Nakamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay sa hantan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay maikadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak mo tin maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang, kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duwan ti anak yaw, sayta agsina kayaw. Ngati sumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kasta? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madama nga aglible-burak nanang. Diyak kumakayatan nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak ngayon no kastoy ti ugalig. Kat pangaasiyo kumata, kadwaan dakpay dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpor, may nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yun, apanaganak kong. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga rod kahit asyak ti pabasulan na. No kasi nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa arin agsiksikog. Nagsimplian mo ti parikot yun. No saan na kayat ti agsikaw? Nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay kat iso at agrami diti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti day ta parikot yun pare. Nyalaki day. Darwin. Kanya lakit din. Kapay nga adta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ama karieng. Ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamat lakay, kailiw kan. Kanya lakit din dito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Terigrigat mo anak anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak payat ngagsiina ta. Pangaasim ka di alakay. Oho.
Di na kon maalay, ti panagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ura ibagam asan ka nga agungot intun aganak ka, saan mun tumutla ang amatungpal. Talaga saan ako nga agsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Ket nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manen nga agsikog. Ha? Agpaisaw? Wan lakay. Nagarami dak iti remedyo tapno sa antan nga agsina. Diyak kayat nga agsina ta Darwin. Isu nga agawid kayo ni iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alaan iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Ada solusyon na ako nada. Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Siya kung ti makaamo dito, sir. O sige. Agyaman ako na ikin ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga kumakini dyan at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin kumot nga iyawid, talapas ag ijebalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin kumagat inton Martes. Biyernes ita. Isu nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. O sige, agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga dayjay, bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mati bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko ngamin, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gaputa bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakunapan ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot ni ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwa na. Puo na yan. Talaga amat ah. Uray trabahuan ti dua a tao. Katrabahuan na ngagmay-may sa. Kastamat na talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao. Katrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay ah. Awan mo tinayon ti sweldo na. Iti kasdingar aramidon na. May antayo latan. Anya ngay nga ron. Kit bida-bida ti awanan ba eh. Anya laki din. Unay na yatikas to makabanog tiyag trabaho. Ay ka talaga kasta ah. Ay, mabitla. Anya nga nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni bossing. Isu nga inyawid kun ah. Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka ka din? Word, nakasagaran ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datala nga ti saan pa eh. Kasta ka di. Alang aron, inta manganan, tado pa'y ti aramidak, inton madamdama. Apay ay ngamin ang masapul nga agiyawid kay ti trabaho am dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat asa ludsod mon. Ha? Saan matasi ka timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, inta mga na yun.
Ay, una iti kastoy. Alauna iti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti araramidag. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Una pala iti parbangan, madla ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpastoy araramidag. Unay daytan bakit? Manulain nga oras, ti pa nagturog mo no kasta. Ay, katanyangay nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan inton bigat bakit? Unay kakit din ay, maturog tan. Day takot ti ipuy-puyata mo. Ay, sa anak man na pakibibiyangan si Kanuli. Makapabwisit. Ha? Noawan matlang ti may tulong mo kanya. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah. Sumanao, salbagkit de. Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso mat atalo rabia sa anak-anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga mintiniyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadyana ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalatta ngamin ti trabaho. Ah, kayat mo asawan. Si kalang titalkan ni busyaw. Kaslakastan anana. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbay tilangam ame. Unay daytan alangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy, jak magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagaklaan mo ti pudno Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May 1 kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltalkan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno amom anya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaang. Tapno agparang lang asi katitaltal kenda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turad mo. Tala ibagam tikas jay kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturad ko ade. Anya? Kayat mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga urahin na. Hindi ka pala dinurab nga ron tapno maring iti matmaturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalak. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti wanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat.
Datan topay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat! Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map-appreciate ni Bossing, salbag! Naimbag kumamit, no iti day tangar aramidan na. Kat adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mutlat ta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan, Pangasim tayo lepas mo dahito aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito yung madamdam, Good. Naskin nga min ama ipasa tayo dahito hinton Friday. Isa amalpas ko man o Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Siyaklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Siyaklatan, kunaktumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige. Sigalat nga ro da nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay! Salbag kiti amin, salbag! Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. Ate yun na pa din ni Jollibee iti kasdyang ugalin na. Bida ang saya. Kasla jak maklon da jingay naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sangwanan ni Bus. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa naking ka nga wan apulos ti kabailam. Ken mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adam belak. Saan ko marami ti paparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasamdan. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na diti trabaho ya? Ay, adan tulat taal daw na dyan, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing, kat agpatinggan tulat tati kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Adumanan na ito inyawin mo, bakit? Ay, wan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok nga min asaan akabaulan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun nami. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabos ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mukhang nga. Apay ngamin nga ibagam adambal siya tao. Kat punumat. Manumatan nga ulit nga imbagakan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho. Gapo iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod nga awan makunan ni boss kanyak. Tauray aramidan ti lima tao. Kabaelak nga aramidan nga uray syaklaang. Ngam iti salodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida? Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam. Salbag ka. Nay, una yun day talaga, mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Nay, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong!
dito'y Noli. Napukawan kay ti puot, itay jetersina ni Antimuna. Naimbaglaan na, tadanak iti pukaw na. Anya, Panghasim man, tausto nga minin ti panagpuypuyat mo bakit? Husto nga minin, ti panangyaw-awid mo kadagiti nasken amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga min taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti swildom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. nagatumot na naibagam Noli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita ang adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am da ita, bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pwede ita aramid mo, bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga raw. Naimbag tasan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko nam tanadlaw ko pay. Kan, naimbag langan, tada nakangag iti pukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, di trabahuan ko maiti 5 tao. Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Ah, kastagayam. Wan! Kunak ano isulang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulang ti makararamay, da isulang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din. Naimbag din ti nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalasmot tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kay si istoryaan, salbag ka. Anya, Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapabida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti 5 tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. ay pangaasim man ta huston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Katala ita amayat ka manan, kat sige manan alam amin, yawid mo amin, nagiti matrabaho dito Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mo ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bidam, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.